Ongi etorria gure ikastolako lehenengo proiektu azokara. Bienvenidos a la primera feria de proyectos de la Icastola. Welcome to our Icastola's first project fair. Ahora subiremos en nuestra vela. Gure proiektuaren helburua jolasak antolatzea izan da. El objetivo de nuestro proyecto ha sido organizar juegos. Hasieran jolasen zerrenda bat egin genuen denon artean. Etxeko jolas bozkatuenak aukeratu eta talde txikietan jolasaren azalpena idatzi genuen. Horren ostean arau, material eta jolasteko toki aproposena bilatu genuen. Gure proiektua Maika Barraski deitzen da. Hola familia, nosotros somos Eric Luco. Ahora vamos a explicar el proyecto Variedades Divertidas. Gracias. Gu proiektua egin dugu baratz bat sortu nahi genulako. Horretarako taldeak egin eta talde bakoitzari izen berezi bat jarri geniak. Gurasoei galderak egin genizkien eta erantzunekin testu bat sortu genuen. Gero baratzara joan ginen baratzako galderak genitzeko. Galdeo guk hortan egitako galdera ofreztuko dizuegu. Cultura ona sustatzen. Buenas tardes, nosotros os vamos a explicar el blog que hemos hecho, promoviendo mis buenas prácticas. Aurkeztuko dizkizuet nire gaudekideak. Aixa Berriak, Eder Arroba Zagoetani. Gure blog nire cultura ona sustatzen deitzen da. Eta nire nuenako kanekin egin zen oso elikatzea eta ere kirol gehiago jakitea. Taldeetan banatu ginen eta izan duzuen bezala egin genituen barazkiak. Hola, me llamo Ireide y soy estudiante de quinto de primaria. Hoy os vamos a presentar el blog llamado Para utilizar internet hay que utilizar la cabeza y nuestros compañeros os lo van a presentar. Inkestan egin genuen. Internet zenbat erabiltzen genuen jakiteko. Ondoren, bataz besteko atera genuen. Eta bukatzeko talde guztien datuak jaso eta internet zenbat erabili dugun atera dugu. Hello, my name is Irune and I'm going to explain what we make in the first blog. First, we make a questionnaire to ask about the time they use the internet. Then we did an average of uses and took information of the two classes and show how much we use the internet. Hicimos un diario de todo recomendamos cómo usar internet. We made one theater and we made one solution to use internet. Proiektu honen helburua jolasen bidez partioa euskara gehiago entzuten da. Good afternoon, my name is Amayu. Our project name is Patio Euskalduntzen. And the objective of this is to listen more euskara in our playground by the games. Bigarren eta hirugarren jardueretan euskara bultzatzeko ekintzen proposamenak pentsatu genituen. Eta bat aukeratu genuen beste grafekin gauzatzeko. Eta hirugarren jardueran jolasen antolatzeko partioko espazioan lortu genuen. Buenas tardes, mi nombre es Lander. En la primera actividad hemos leído un texto sobre la utilización del euskera. Hemos contestado unas preguntas y hemos sacado nuestras conclusiones. En la siguiente actividad hemos hecho una serie de propuestas para promocionar el uso del euskera en el patio. En el grupo hemos elegido una actividad y la hemos preparado para trabajarla con los alumnos de otros cursos. Y tuvimos que medir el espacio del patio para poder organizar los juegos. Good afternoon, my name is Esther. We read the test about the use of euskera and after answering some questions we made a conclusion. On the second and third activities we made proposals to improve the use of the language and we choose